kama si Yesu kukubali mateso, mimi na wewe tungekuwa wapi? Kama si Yesu kukubali aibu, mimi na wewe tungekuwa wapi? Kama si Yesu kukubali mateso, mimi na wewe tungekuwa wapi? Kama si Yesu kukubali aibu, mimi na wewe tungekuwa wapi? Hey, yeah. Thamani yangu ni sababu ya Yesu kudhalilishwa juu msalabani. Heshima ya